The Meta Orada leaders, Mr. Wardi Kamal, to deliver a speech about the hospital services and the community who are serving from the hospital. Bagaimana Dr. Gecha? Itu Ati John Sir, Director Dapur Security Ethiopia, Kur project ira, Kapjamu for Opo Farhan Abdullah, Indisa project kana TV, Akka Ligarat, Gab Sakantan Kunegal, Akka Viyatis, Akka Budina Ninyatis, Ana Kumbuchara Tuoli Jelkamante, Astis Ana Meta Tuoli Nagamo Hiyab, Maka Hiyab Maka Buchisana Meta Tingalato Machu Barbar. Dr. Thar Kabajamo Asad Famila, Kabajamto Ade Teresa, Kaisatu Torotum Madan, Jia Ramadana, Malkara Burte, Yotika, the very million of quality, Arkakan Legida, Yorodat, Martin Ameda Hunjeju, Teresa Sadaka, Misotatis or a become, Torotum Madam Become, Jikirom, Amasi Sidaris, Bagabi, Yateti. Ana meta calon ko itu sini kabisat bagian lagi anduk te ana lu busi jekum berapa. Tunggal sagantan dapat lebih motum mana pun dapilnya penjata isat akka budina kenyatis akka ana kenyatis gafalan itu bukan ini mesha jiranit karshi danis mesha danis waktu humni motum ma gom denyet keisat tu dalatun haram dia dalatun ana kenyas ti akka wali galat Ana also done in coding. Godin also done in coding. Ujin Tolotuma is in Ojeta, Adpina Pake, Ethiopia Pake, Ormia Pake, Raju the Ojeta 100, Erebi, it does in a cabbage, Maka Bakarwareti, Maka Boto Romoradi, a single of Barbadon target, Rebi Tolotuma Kuja Kabrit, and Matiame Wanitimur, Case of Kavaligalat. Hospital lu pun hospital terjadi dah belah. Kes itu di emergency jual kabut, bala komponata tu jual kabut. Yotikat, gamar unduro, komponata sudu mau tapi rakoma. Karena kes itu, sabab angkina meshati jual kabut, sabab rakole terjadi dah meshati jual kabut tu lupu nama bayi indar bagian. Karena paper sama jual kabut dan kesais alais. Wali tikin desa ni lalu tu harar kes, Oromia adas, ijar tani. Angkina mesha ka musan akka mutbutan arra debi maka hiyaf maka bujisana metafi bordi hospital jalan koti esinga baju berbada ammas arra debi isi borsinati ulfada galato masih jechu berbada fana kai fana mil kira bisinagodu wan jakab dan hunda satu warum mata fali boro bisinagodu uji tajajila thorotu mama jakab dan kana pakai maka bu betonga takka gotan abdi gudda sidra kamna Kawajan sini malah ulfa dagar to masih ni. Thank you, Mr. Wardi Kamal, for his very speech about the hospital.